Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasi ki wari sidi yamna angakpa wari ni yamna su daw ya ba haigadra daw ya da ba haigadra yamna aingonda di yam thin angakpa do thokre nupa ama lei Roy Sullivan haina ma se park ranger amne mangonda Braja je tare lak taiba habidi lightning na ma je tare lak 7 times struck tore and he survived. Ma se ki struck to busi makta da mana survive to bagi Guinness World Record ki prize ka su pigi. Roy Sullivan से ग्रीन काउंटी वर्जीनिया दा हौरे मासे फेब्रुआरी की डेट 7th 1912 दा पोकने ब्लू रिच माउंटेन्स दा अदुगे एरिया दा हौरकपने अदुना मासे विल्डरनेस यम पामे अदु माना चाउरक मतमदा मासे वांग चाउरगा ब्राउनी को होय याम थिना रफ एंड टफ कुंबा नुपा अदुमाइना ओइरे अदुगा मासे आउटडोर स्पोर्ट्स यम पाम्बा विल्डरनेस अदगिदी नेचर गुंबा से यमना पामजै अदा माना चही मसागी चही कुनमरी सुरकपा मतमदा मासे नेशनल पार्क अमदा पार्क रेंजर ने थबक तोबो फंगे माना थबक तोरिबा मफमजना सेनेंडवा नेशनल पार्क हना माना थबक तोबा हौरकपा चही तरुक मदुदी pretty smoothly no hidi shocking oiba incident kari kara kamata thokte adubu magi park ranger oina dum commonly wildlife si thengnai go da thengnabado Roy Sullivan jina chaw ni mi ka su ki da ba mangonda ki ba mi ki ba lai ki da ba do towe ba do na koi som black bear se hujiki mon lai ba Virginia si ki park se si ki national parks da yam lai gale do black bear se ma je adu do phunai phuna ba hoi gi kanogi usa ma pairaga natraga na mai gi ranger gi battalion do pairaga adu maina bear ga phuna ba adu maina to ba hena adu pakaimbo dum smoothly adum mai thabak se tawjare adu bo April gi 1942 gi matam sida maje mai shift ki ne hana park ki da kano patrolling chatle chatpasida lapna khoi gi nong mangaga nong chu do gi khakpa lauba se tawre ada nong se am kanna churak pasida maje kano tawrame adi area do mana lei sidi amanung gi moi gi national park gi mountain manung ni na saigi moi aswaina nong churakpa numi khakpa or thunderstorm khoi gi hail tarakpa len ta ba khotpa tawba se moi gi fire outlook tower haina amam lei adu da chatlaga ranger gi office amne sigi tower se wang ba mafam da saraga mayam gi fire mai wildfire tawre mai cha e mai khu karak pa khulak pa du mai yeng mai watch tower ne ada ma se hanga hakti ngai ram me du nong se ta kanjalak ta na mamit khak ta na law na ekta dagi di lightning ga pam torok se gi di mana si ya roi si gi anak pa nearest towers ka dai lei ma se nong sai gi nong mami khak pa khot pa taw pa thunderstorm se loi ba bong ma nga tang da lei dang ge na yeng ba da mai khwai gi mana anak pa da khara chatlaga watch tower am le segi adogi mai gai ma je chele nong so as mami se khak tra law da na roi bini ma se chensel ga ada lei ri ngai se da nong se thina khai ba kha aga mana lot liba anamba sigi tower se lightning moi gi barja ta da na ba lightning gi road amam adum happy ko happy je kamai to ge da segi roi na lot liba mana shelter loriba tower sidi nong na sa da ngai riba adoduna lightning gi road se na phauga kanu ta hogdreba haphaudabna nga sai nong mami khakpa khopa tawraga braja tab sida haujiki watch tower sida masale mayam na hainabam lei braja se amuktai hena ta de khote hiti lightning don't struck twice kaina haibulai adu bu roin leiba mafam sida di braja ji nipal laktaiba ekta nipal lakta ba mai gi manung gi cabin du gi leri ba tower manung gi cabin ji da mai sakhalakta mai hagolakta tawre mai hagolakta gi di ma se hekta chonga nong mami su kha ino kan su churi do ga su mai chakhal amin upale de na towers gi chendharak pane ba chendharaga towers de ki khongkap and ohum mari bok pha de mana hek clip mana hek thok paga version mangon ji da targa ji was that ma mai na chingga ma je long khak nong na tare ba lightning roads na kai doge habada moi asigi sina saigi cloud ta gi lakpa moi lightning je sigi electromagnetic field se safely art ki khoi gi laibak manung da changhalaga moi gi leiba surrounding sing du da shock to adu do pi da na ba ne hana lightning road se loina hapna bane ba adu bu mai ma daw do yango mana habado ma se khangak mai mana mangon da struck to se ma phau di phau e ta khoi gi anna ba se kaino ma to bane hai magi oi thangba ma phaigan sida lightning sina struck to hai
adagi jar launa adagi struck to adagi travel tauraga magi makhong magi oi thangbagi makhong je sigi bokta mai je sumaina chatki hai aduga magi khungup mana tongma khungup se mai usagi barjaduna taraga haina chen gi bai karen to ga tauraga haina kapthokhaga magi khungup nama magi kanogi khongbi gi khungup se hutoga hora mai khu karaga lei hai माजे ज्ञान माउरगा माना ज्ञान तारकपसिददी मसाजे लोइन साइ मखोंगजे लोइन चागा खोंगावगजे लोइन चाक्तना लेरमे अदगिदी मागी मखोंगजे कनो होइगी लाइन ओइना सांगना होइ कनोगी टाइपता खोइ लई साटपै टाइपता को अंगांगबना फजना साटलागा लेरमे अदगी माजे सोंगा चेलागा मागी कार ताना दुदा सिटलागा चटले हाय लाइटनिंग से अदोकी मतिक हॉट ओइ को याम तिना नाइ मासे कोई कनोगी नुमित की सरफेस से सिदगी 912 टाइम साई हाई लाइटिंग ने स्ट्रक तौबसे अदुगा लाइटनिंग स्ट्रक से माइक्रो सेकेंड उक्तंग खतने हाई स्ट्रक तौबसे अदुबु नाबदी अदुगा चाकपदी आम थुना चागा आम कन्ना यामतन एक्सक्रूसिएटिंग पेन ओइबा अदुगुम्बा फावे हाई लाइटनिंग स्ट्रक तौबसे रोई सिदी यामथिना रफ एंड टफ यामथिना रगेड ओइरबा अदुगुम्बा आउटडोर पाम्बा लाइटनिंग स्ट्रक तौबा हाइबसे it's very haidi hoi mioi bagi hoi mioi bada barjata ba se very rare ko ayam toina thok thok dong nate but mana hai je ai sumaina park ta thaba kan tawre aduga aina lot loiba kanu du su tower du su moi nga sai gi lightning gi road hap ta baduna oi bane haina ma kaim bok tawde hoi ma gi na ba khop da doctor da pukatana khotana laying na tawraga adum release tawraga ma adum thuji ki park ranger gi thabok to adum continue tawe US की नेशनल वेदर की सर्विस की मतुंग इना मी लिसिंग तरा मंगागा चहुमगी मनुंगदा मी अम्मा खक्से असीजे लाइटिंग ने स्ट्रक तौबगी चांसेस लाई हाइबा मागी लाइफ टाइम दा हाइबदी यामना कनो तौगंदे हाइवानदा याम थिना रेयर ओइबा मो कनो गुमबनेबा कोइगी मोमेंट गुमबनेबा लाइटिंग स्ट्रक तौबा हाइजे अदोबु रॉय सुलिवन दी जस्ट मादी नॉर्मल मी अदो ओइरमदरे माजे मदाव या बाहाइदोइरा या दु बाहाइदोइजे अमुक्का हन्ना अनिरक सुना माजे मुक स्ट्रक तौदोइने रोइजे दुम थबक कंटिन्यू तौरे मा 27 इयर्स मो अदुबदा मागी रेंजर दगी मथंग मागी प्रमोशन कादना लेरगा अमुक हन्ना लाइटनिंग दे स्ट्रक तौदे अदुबु जुम 1969 गी जुलाई दा माजे अमुक सुमाइना मागी पेट्रोलिंग गी थोकपा माने पेट्रोलिंग तौबसे जेकी रेंजर की ट्रक से सेदा मासे थौरगा लंबी युजिगी नेशनल पार्क के मनुंग सिदा मासे थौरगा चटपनी चटपसिदा कोई नोंग जुलाई से नोंग कन्ना चुबा मतमनिना नोंग जे वेदर से अमथिना क्लियर ओइरमे अदुबु खंगौदना ngसाइगी नोंग लै कोई अमुक थंडर स्टॉर्म जे तौबा हौरे थंडर स्टॉर्म जे तौरकपसिदा अहामबदा कनो से रोय सुलिवन से काइमबो खलमदे कइगिनोदा वेहिकल हदि गाड़ी कार ओइसिनो एनी वेहिकल से मागी बॉडी सिदी मागी कनो खोगी कनो दुगी वेहिकल दुगी मेटल बॉडी दुना लाइटनिंग गुम्बा तौरगसु प्रोटेक्ट तौवेबा फराडे कनो केस की कनो हायरगा मोइगिना फराडे केस यावे हायरगा हाइनै फराडे की केस से इनक्लोजर अमनी माइकल फराडे कौबा साइंटिस्ट अमना माना से माना इन्वेंट तौगिबा पोटने हाये असिसिना कमाइ तौगे हाबदा फराडे की केस से मोइना असुमाइना लाइटनिंग से माइगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से असिसे मोजेकी मेटल्स दा कंडक्ट होइन साइगी लाइटनिंग दुना स्ट्राइक तौबा मतमदा सेफली सराउंडिंग दुदा ओइना मईदो फजना चलहलगा ग्राउंड दा चंगहनगिबगी अदुमाइना साबनेबा फराडे केस आइसे अदुदना सिगी फराडे की केस क्या छाइना फराडे की केस हारिबा मोइसिगी मेथड से कोई ट्रांसफॉर्मर की मई सेम्बा इलेक्ट्रिशियन और बैकयार्ड साइंटिस्ट का है मोइ सोइना मई की एक्सपेरिमेंट तौबा खोपा मोइगुमना यामना सिजनै है असिगुमबसे कार दा यावेबा अदुननेबा कोई बरजा मतमदा कार मनुंगसिदा प्रोटेक्ट तौदोइसे बट टू डू दैट नोंग चुबा कोई नोंग लेबिसो मतमदा कार की लोइनमक मागी कनोसे कोई मिंगजेन करी क्राक से लोइनमक थोंगदे मिंगजेंदगी खुंजला थम मतमदा प्रोटेक्ट तौवे अदगी नसाई रोइसिदी मादी काइमबो साइगी फराडे केस दुना मा साइगी लाइटनिंग तौरजु कार दो मा प्रोटेक्ट तौरनी हाइना मादी हराव थौवे थौरगा मनिंग सिदा नोंग जे मंगा मुरगा हेक्ट लैचिन जे पायरगा इनरक टाइप तौरेबा अदे मासु कइनो नि ngaktang budi khalame aduga mana habedo mana thौना खंगौदना लाइटनिंग से मा स्ट्रक तौरगा मागी नाकन की उ अमदा पाले हाय माना थौरिबा नाकनदा उजदगी पालगा दगी रिफ्लेक्ट तौरगा
Roy gi ngasai madi mingzen do loina mak khumjal hawdraba madi mana mingzen je khumjal hawdri tangkhai hangtu e na khangakpaga lekhat ke na tawbaga sai lightning do na reflect tawrapaga amuk Roy je he got zapped amuk Braja taraga maising adai ma da gyan mangraga gari je dum thauri ne dum gari je mathanda dum uncontrollably ngasai gi lambi se saina sing saina thawdarak pani ko sidai da mai gari je dum thawdare thawdara aga uchinna chinna cliff namnakta yaura kanjida ma je ngasai gi gari je leppe yeduga ma nga haklaraga gyan ma se gyan lakma matamda ma je ekhoi gi chingi pura cliff ki manakta gari je su khamaga lairamme adoga mangonda kai dawrame lightning do na magi makokta struck to boiler me Braja je magi makokta tasale magi mamit su magi pa su loina mai sakre magi pisum ju amta yawram dre mai sak lerame adoga magi masam ji ju mai sak lerame Roy ju je mai na ju chinge amu mai na ju sa e phajana makok sai ju loina loirame adoga masam ju amta yawram dre he was bold adobu he was alive Roy se asigi anirak strike torba matungda chahi ama lairaga 1970 gi July gi barapa saisda mase off day ne hana magi mayum sida magi front yard ta sikana tawdana mai nupiga phamamaga adum kano tawdana khotana hoina piga phoidana khotana negi lei nung thadana khotana lairame numitse adum warm and sunny orame adubu mana nga hak mapanda lei ngai toringa sida nong se mangjalak pasida Roy je khandi hapetang di khale e numi che kaino samna phongkan toramaga samna yakna saramaga nong mangsala isibo nong chudai taw isibo na adagi ma lapna nong khongbagi nong na rumbling tawba lightning ga mam lapna tawbuje ma urak pasida ma ji mayum da changho ke da kitang nungai de na changge na tawringai sida mangon sida magi masam kai kai je loina chap loi yung greba masamdagi magi makut ki matu chap yungaga magi kano sida machin gi size da khoi gi battery do hoina khoi noina angawri ngai da lelak pra dekhang ne ko battery gi maning do lek matam da metallic ki kano ma test ma leibani ba adaina magi maya gi ke sigi magi maya manung sida amusung magi test sida khoi gi mai metallic ki ngasai gi battery ga chupu bagi do maina metallic ki smell ama gumba lakpa adagidi kano sida nungsitsida chlorine manam ga namakpa ade ma se dumaina namaga kaino ma se kaino ne na mai gi mangon se du ka sai mai mana ke dai gi nakanda mai batin daga mana kuchuk lai gardening gi thamba ka se han nikpa ga hore go ka tawraga aduga just man haido mai gi mamit anirak ahumlak po khappa bok nangamoi hai transformer mana leiba mayum sidagi opposite kitang lam leibani ko transformer sida lightning sina struck tawraga adagi reflect tawrapaduna Roy gi magi right shoulder sida amu ni zap tawre antagi zap tawbaje magi kano sidagi saying sidagi Braja je tarapodugina lightning duna chatpaduna mai phuri se loina segairaga sigi pura mai gi managan gi kano sima loina cha aga ma je aduda amuk lightning struck tawre aduda ju mai gi masam do chak pa loidana haujarak pa khara du ju amuk mai loina muk chakhre adagi di mapa khara haurak pa du ju loina adagi di mai gi pisung du ju loina muk mai muk chakhre amuk koi chin chenaraga ising ga je tawnaraga ngasai gi ising daga luppaga ma je makok si kanna bo honnayeba asigi ahumlak ma je Braja tabs dai digi mangonda khaga nungai da ba hore mayam sung ngang ba hongnare mioi ba madabu Braja jibu ka idea amuk ta ba ka haise ingona mi lising traunga ga chahum manungda mi ama khangna punsida ta ba yabne du yamna rare ba phenomena gumamne aduga sumna kanda Roy haiba nupa sadi ahum lakni ba mangonda Braja taris ada smaina Braja taraga laiba mi je healing buri tawraga su yamna long term gi illness ti lai hai moi smaina chronic dizziness ko adum kok ngauraga laiba adagidi jaga da ham laubi chikpi yamna toina tawba adagidi amu makok chi agana hekta koi gi pulap chikpi adumaina yamna koi gi chronic oi ba yamna adum mai chingba hai sida boka yam karo tawruni body sida kayam pharuni aduduna long term illness asi se tawi hai adu madi Roy Sullivan di ahumlak strike tawre Roy je sigi da mu doctor da pudana magi medical kano attention pidana khotana tawre aduga mana adagi di khalle lightning gumba nong manga ba kholaba ma wow tawre ba mana
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃ 1972ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯀꯩꯝꯐꯧ ꯅꯣꯡ ꯀꯩ ꯅꯣꯡ ꯃꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯝꯐꯧꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯀꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯕꯅꯤꯀꯣ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯀꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯪꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯃꯪꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡ ꯔꯣꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯔꯒꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯐꯣꯔꯊ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯔꯖ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ this time also every time ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯝ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯁꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯔꯣꯏꯁꯦ ꯀꯤꯔꯝꯗꯦꯀꯣ ꯃꯥ ꯀꯩꯝꯐꯧ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯔ ꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯩꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯔ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯖ ꯏꯟ ꯗ ꯔꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ somehow ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯃꯪꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ it somehow found me ꯑꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕꯖꯥꯠꯅꯣ or is it ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂ ꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯤꯌꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ some force ko ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entity or force ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁꯦ destroy ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯔꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛꯀꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯇꯨ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯨ ꯃꯆꯥꯒꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ for months ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯒ ꯃꯪꯉꯛꯑꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒ ꯂꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡꯖꯦꯡꯒꯁꯦ ꯂꯩꯈꯠꯂꯒ ꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯛꯊꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯈꯥꯡꯉꯦꯕ ꯅꯣꯡ ꯃꯪꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯈꯥꯛꯄ ꯂꯥꯎꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯊꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯝ ꯃꯄꯥ ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯀꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯝ ꯀꯩꯝꯇ ꯄꯥꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯦꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯝꯗꯣ ꯆꯥꯛꯑꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯣꯏ ꯁꯨꯂꯤꯚꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯂꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯅꯣꯡꯃꯇꯕꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯐꯤ ꯁꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯐꯤ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤ ꯐꯧꯕꯁꯤꯗ ꯕꯦꯛꯌꯥꯔꯗ ꯐꯤ ꯐꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯤꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯝꯇ ꯀꯤꯕꯤꯌꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯔꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒ ꯁꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯒꯗꯤ ꯄꯦꯔꯣꯏꯅꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯈꯒꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒ ꯐꯤ ꯐꯧꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯐꯤ ꯐꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁಾ ꯁꯥꯗꯅ ꯐꯤ ꯐꯧꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯅꯣꯡ ꯃꯪꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯅꯦ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯃꯪꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯅꯣꯡ ꯃꯃꯤꯠꯀ ꯂꯥꯎꯅ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯩꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯣꯔ ꯔꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯔꯖ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯂꯣꯏ ꯌꯨꯡꯉꯦꯌꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯦꯜ adagi metallic taste adagi khaing sai gi metal gumba kari kara khaga lengba khotpa makhon taba hauba khopase si je lightning struck tawdro bane ba asi ji ma hana mangon de experience lai grena ada ma ji metallic taste ma gi maya manung je phawrok pasida mana mai gi nupi je nong ge sai khangau da na nungsa mai nupi du sunga e ba kai no je ta nungsa sa le haudu bu nong je karai de lai no na roi jina mai gi nupi gi makhut je pai raga imung de sen sen changas lawn ma ji ma hainadre dana mai nupi ji makhut je pai raga imung de changi tawbasida khangau da na lightning ma braja ma tasala ba duga handak ti roi da ta da bida
kano maigi nupis doina tasallaga maigi nupi gi managanza loina sae ekta laudana furitagi masam nupi gi masam tangkhaim da sae mai nupi gi adagi di laudana khongna tongna badai isinga haijana dana imungda pusana tore dagi di nupi je thina soktana mai nupi thina soktana doctor da pukhalaga layengdana khotana tore asi ki layengdana khotna tawbuzagi di moigi laikai maigi locality maigi neighborhood aduga mai colleague singzina tamna wangang bahore maji khaga hanadagi khaga avoid tawbado hojikti they started avoiding him totally moina habada Roy na leiba mafamda akoi leiragadi akoi ju dum barja dum tarani ma se good luck ma se bad luck kai tare ne bad luck se amukta anirang ni ma de pura super bad luck kai tare mai manakta leibida mangonda ta hawdana mai nupi dam tainare sini adagi di mayam na ma je nickname ko thonbire mai maming je the spark ranger adagi the human light conductor kainaga maming je thonbidana khotna aduga mai colleague sing je ma ga thabok sabina bada hanadi adum pair ga sudum sabina rami mi ani ko moi ani ni sabina ram je partner ga je chalo yaraktre ba moi na ki re ba mai adu haide ma manakta leiradi lightning sina thira ga moi da mu tasala ne na adaga dana kaidawe habada ma je avoid tawre ma leibe mafam dagi mayam je haw na chele adagi moi mayam je pulak ko sum leiminaraga phamam ba adagi nong ga khong ba ga makhon taraba adoi moi je loina hawla loina hong na loina chien bado Roy manakta leiru no lightning na struck taw gane na Roy jam no ngai dre ko do maina taw do he is very senior ma hujik chahi humbu gi maya sujala abni adu duga adu maina mama na moi gi mana leiba colleague sing naga adu maina taw do mongonda yam no ngai jade do ga suma upai leite kai gino da lightning always finds him Roy se asidagi di depression amasung paranoia gi laina se hawre phajana ma paranoid oibagi chang se ma na mayum sida mai gi nupi ga mai masa jing duna living room da layu aduga ma na nung ga churak panu ek nung mang bagi kano saw mam phangaba ma matu macha jing do chalo noi living room da layu jora loi thado ga ma na kitchen da u gi ma sema mafam ma saraga aduna ma che lot laga nung khak pa law pa loi bese lungai do ne ba adagi di ma na haibado mai nak sanga kanu noi sai na ma su mai macha da su ni mai hai jin sin nung koi gi lightning na struck taw rabani na very high chances ai tanar pa da noi sokani na mana magi family gi life si bok da problem oisale ba kai no da ma jim paranoid be hen na mai matu machai manak sa changwa ya dre ba hek hoi gi nga ka chak samina bai pham da ga phan na ga ching gi ba gi nong ma khong ma gong ga ching bje nong mangi poining da na ran har ga hekta kan hagut laga hekta kanu daga khoi gi dining table makha daga changjan gi ba khot gi ba adum aina tawduna mai ma se pura haidi doctor da tanaraga mai hidak lang thak charaga mai anxiety je phanaba honai doraga su mangon da paranoid oibadi hanba laide kai gino da mayam do na every time dum remind taw laire nang nak changba ki kole aduga moi dugi park moi gi kano gi senenwa gi park ki ano bari kru lak basing se nong mangaba aduga noi nak Roy Sullivan lairaba adoi hotna chelo kai moi adugi mantra maga lairaga mayam sina arap mi ano bu khuding ge dumaina haiba Roy se sidagi di amuk hen obsessively magi precaution je lawba hore nonga manga aba khangau naga haidi park na tabida anywhere mana chasano magi thaba ma chapada nonga phangaba mas anxiety khoigi anxiety attack taweba haidi ma kadai da lot sige magi car je safe oirabra mingjen kan tawrabra crack chatpa leibra do daina tawdana ma je my family ga bok chatmina bangam da na tongan chale mana su yadreba ai chatmina roi ai chatmina de khangau da na noi ismaina barja ta salakani angang sokani nang sokani na ma je kanuma haidi paranoid oiba hen baje aduba ma thabak ti tokte ko ma thabak tokte ma adum hojiti ma post saurabani na magi lakpham thokpa matam da lakpa aduga magi managa lakpa se khoi gi kuthi yang lakpa ga chamana re ko forecast ka se amma ga nate ngoi gi news ki forecast mayam ga je yeng dana nasa daga changaga nu koi is there 1% possibility leibra khopra kaina ga yenga ga kadi gumba loina mak safe oi haragadi magi kai nong magi tawbam thokpa thabak se tawdoi ne ba kari gumba nong mangi nong sui ka haragadi ma je thabak se chatloi doi ne adu main tawdna ma je yamna obsessively precaution lawra la e mana thabak ta gisu magi post gi ha ama ma je kan tawre mana demote tawraga mana chatning matam na chatpa yabagi ni no kai weather gi matang da haitari na du maina ga tawraga ma se wana khangjai adubu lightning jina mu barja jina ma je mu tanar ane ba mu
Mangarak suna mangonda Braja tabase lightning ne struck tawse August ki date 7 1973 dane Roy se numit se mangi pura weather gi kuthi yeng thoga ma se lae laga numit se nung sa am sa na khotna nungai nduga nungdang mana segi nung din nung sa yam sarame aduga mana sagi mai petrolling mathang round se saluraga sum lak pasida nungda khoi gi pung ani ga ahum tarak pasai sida nong je khaga mangjale nong mangbaje am kanna mangbana sparsely mangbani ko mangbani na ma se hoi nong do manga mina adu magi masagi mongonda anxiety attack se lak tore ko mai medication ga chadana ma su lai ne ade mana nong je lapti am lapi adu raga sumana khali je asidi ai chalo buna pharani na ma na kari se tawraga ma se thore mana aham ba thaw horok matamda mana uba cloud wi dark black cloud se ko lapna mongonda gi amna kilometer am lapna layogune adu mana thawraga smaina mai kano sida mingsen sida yeng basida magi maning sida sum cloud se sum chok thorok bai type de inarak bai type de sum sai yam pik na ko gi wawri leram du sum musala sum chok khale ni adagi di te Roy Sullivan je matha sadana gari je ma sina kano escalator je ni la the angau like a maniac mana gari je sai gi winding thori ba gari je ma je to thore si ma je accident huwa sibdra have ma ki dre banga sai gi barjana mangona tarak to dena hadak taraga di this is going to be the fifth time tengo adagi di ma se matha sa ba ise loire ko ma gari se thawe duga mana thori ngai mana khanbada cloud sina sum mangonda tanarak pai type te no mi se kha ga mu ba laichin jina mangon se tanarak ko ne asma so thawe hanna yeng da gai ma se to winding no mana khali se I need to make a distance ko mang sai gi cloud to ga mai gari ji gi marak se distance ma lai traga di lightning struck to bai je possibility je ma di 100 ta 1000 ne ba mo na to do je ma se pak ma se thore uchina ma pung khai mo ba gi pung mo han na maning han na yeng dan thor ka na di sai gi nong mang ba je clear to re adagi sma sai ma je kano to bu ne manung da sai anxiety lak pa gi phungalak pa ne kholak pa ne aduga mana yeng kan safe oire hujik se nung sa sa do re adagi sai gi nu kano do nung kai gi nung moina sai gi leichin amu do lai hore na ma se gari se kumthara aga sor hon ge na sai na non tha ba gi loi phatring ai se da from somewhere again sai gi lightning jena phanga ma jang zap na brothers mongon do mong tare this time mana habado phajana mamin u howe karamaina lightning don la aga mangon da karai da thomaga mangon de karai de mai body de kamaina lightning kanu je kanu sigi lightning je thoki haibase mana haibada lightning duna magi oi thangba pambom sida struck tawraga dagi mai je current se kumdhagi bduna magi oi thangba makhong sidagi straight kumdhagraga magi khungup tongba je oi thangba gi makhong gi khungup je paithoki hai paithokpadagi hojiki amung adugi maiduna amuk magi makhong ye thangba makhong sida transfer tawe hai maido aduduga maido mu kakhala oi gi khuge hek makha sida lepe hai adagi magum gyan ngahak second khara gyan mangure mana gyan lakma tamda ma je makhong satpa ngamdare makhong animak loina maina chak lerame ngasai gi kano duna lightning duna cha ame mai gi masam je jong mai chak lerame mom loina khaga khajak ta hauri be masam lu loin cha ame adagi ma je satpa ngamdrabani na lin dong na mana haibedo smaina haina makhujina khuru kulaga zaina sitla ga changaga gari manung de yaw ba kenisra duna yaw ising duna makok ta haijalaga makoki mai sidang mana kan mangame makhong ga khungu kai ka de loin chak lerame adagi mana ngamda ngahak potharaga adagi magi help kauraga magi backup na pubiraga amuk doctor da amuk layinge Roy Sullivan jina hojik ma completely mana thajare ko he believed he is the most unluckiest person in this whole world world sida mana kwai dagi madaw ya da banu pa do mani habise mana completely ma believe tawre ado bosi jina magi spirit kadi magi thongna magi kan lingjendi ma kan tok banate thugai banate mana normally hingna ba yam ko nai magi maji mapana yum sung thok drabani ko ada mana khalle sumaina sum kadumaina lotana lebadi yaroi ma adana sum manungda kanogi lightning na ma jo braja ta ga dra ki dana thok tragadi ma do normal loina function to manga maroi on top of that ma di depression anxiety mu laire adagi di mu mai paranoia mayam dana
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯍꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯟꯗꯂꯤ ꯐꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯊꯤ ꯐꯥꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯦꯗꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯀ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯩꯀꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ 100% ꯁꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯄꯟꯊꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯀꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯖꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪꯈꯛ ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯦꯗꯔ ꯅꯨꯡꯗꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯇꯨ ꯃꯆꯥꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯖ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯕꯨ ꯃꯆꯥꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯧꯁꯦ ꯃꯥ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯍꯨꯃꯥꯡꯒ ꯁꯧꯕ ꯄꯤꯕꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯍꯨꯃꯥꯡꯒ ꯁꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯣꯡꯕꯨ ꯆꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤꯅ ꯑꯗꯩ ꯍꯔꯥꯎꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯁꯦ ꯌꯧꯔꯦ ꯄꯤꯛꯁꯦ ꯎꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯀꯨꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯞꯑꯞ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯦ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ somehow ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣ shit ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯃꯥ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇꯅꯦ ꯃꯥ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯥꯏ ꯒꯦꯞ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯎ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯕꯔꯖꯇꯥ ꯃꯐꯝ ꯎ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯂꯣꯠꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯩꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯕꯣꯏ ꯆꯠꯄꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯆꯦꯟꯕꯣꯏ ꯆꯠꯄꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯑꯃꯨꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯈꯥꯛꯏꯕ ꯅꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠꯀ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯂꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯂꯤꯡ ꯁꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯇꯦꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯕ꯭ꯔꯖꯥ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯣ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ he got zapped ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯖ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯖꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯃꯁꯝꯁꯦ ꯃꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯍꯧꯗꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯝꯗꯣ ꯀꯜꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯗꯩꯗ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯖꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯔꯨꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯨꯔꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯣꯅꯣꯌꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯛ ꯑꯄꯥꯔꯠ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯒ ꯃꯥꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯔꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯁꯣꯛꯑꯅꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯐꯧ ꯊꯕꯛꯀ ꯇꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯥꯕꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯣꯛꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯌꯥꯔꯗꯀ ꯕꯦꯛ ꯌꯥꯔꯗꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯗ꯭रे ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯨꯅꯤꯒꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯤꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯅꯛꯄ ꯂꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯦꯛ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯂꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯐꯝꯅꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯉꯣꯟda ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯚ꯭री ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯔꯨꯔꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯔꯨꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯣꯕ
मासे जून की डेट 25th 1977 सिदा मागी फ्रेश वाटर पूल अमा लै अपिक मचाने दसु लाई माना यामना तोयना चटपा मफमने मफमजे यौरे इट वाज सनी ब्राइट मासे ममांग दो अमु चलुरे को मरक्ता मु अदुदा केम तौदबनिना माना खलेजे हंतकसु मु कसोय तो खोलोइदा हैना मासा फमदना को माजिंग मागी सैंडविच का चादना फिशिंग तौरे मासे नुंगाइरे nga ase ama ga phare aduduga nga magi leingai sida majang phamga ngairaga sagi khoyuda nga se lakpagi ngai ngai sida khangaudana nungsa saraga sani oi leramaje no amung mangjaleba adagi dinga sai same magi no mang bas hatak tiam thugra jani ko mana habdo or maybe ma do nga ha uira bra kari no khang de nga gi ngai ba ngai na ma uira bra kari no he felt as if like mana nga pha bdo pungkhai bok pha de hai nung sa ka saraga nung si chami do nong manga aga nong su dhar pan nong se su dhar e hana lai ngai si dang sai magi same masam chap 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 yung mi khot pe to ra aga within a second oh my hai do within 1 to 2 second lightning na maze among struck tawraga he got zapped handak ti mai gi makok ta struck taw ne hai do mai makok se mai kan mo jam makok ta gi struck tawraga mai je hauraga makok te mamai de gi smaina current na tarapoduna mai whole mai gi side gi body ma tawraga mai gi khung to pai thoki aduga ma se gyan mangi hai handak ti phajana gyan manguraga haula handak ti na ba se ma ti handak nai hai na ba se ado maje songning bana hen greba ngasai mana haije why sineba ma haije why kai gino why seventh time bo kana na struck tong na gi sineba ma haije amuk ani rak phare kai no to isi bona duga adu ju numit to mana ga nong mang ba khopa da lak na khotana ma adu du gi possibility ni habs na taba ma je mana haije nature nang na ija yamna nungsi da bra ai yam pam da bra kai no ga pam je na ma hai na ba se phau da bi ma je frustration songning ga ma je ma khochina ga ma hai do na ba se khangdre ma songning ga lai ngai se mana mai gi fishing gi line si da kai u ge sa sawo mam la ga mai gi fishing line da nga thura lai ba nga se sa doi to ra me mana hai da nga sai gi lighting na struck to ba gi nga gi songning ba ana ba do mana hai je nature nang na da ai bu su yam na nungsi dra ga di aina phaba nga si di nature gi da pijar roi sini mana hai do songning man na tainabam khangda na sikhong na tainai habi type ta ma sina makhong makusai gi chak ta nakan gi phuri ka loina mak mak si doina mak toi do khangda bida mana ye tree gi branch sam thudi aga ngasai gi bear se mana ka changa ga bear se thome hai ma ngasai gi nga do lo nang na di nga se lo be ya roi na pun si dai ngon dai di nga se di mun be ya roi na hai raga bear se ga ma ga ta ma sin law na khong da na ngasai gi bear du masam asak ba amu ba me mai khu ga lei bane law na khong da to da ma jung tingli ngam ga dum jungle manung na chensan gare hai aduga ma jung nga na saur nga se pura ga la ga doctor da nga do pai na doctor da chala ga ma doctor da gi treatment lo we hai roi se tarelak braja tare ma hujik mai gi kano loire khang ba gi pangan kari mai gi kari hai tare ni mai gi tolerance ki kano se loire mai gi level se loire aduga mana habido sawom ga do maina khana ba se mai gi any mana sawom ga maina ko yi 101 gi type da tree gi branch ni khangde mai gi ranger gi battalion gi saiduna ni khangde adu maina khana ba je 22nd time ne hai sawom je kim na ma halae adudagi ma se 7 times struck to bodagi ma gi depression se adokki matik henjan gi dana mapan sung to thokidre ma gi wa ngang mingon da wa mamai gi mayum da ma gi nupi da ma gi macha da wa am ta ngang gidre ma kari bok to ya gidre roi gi 7 time kanona struck to ba lightning na struck to ba berjata ba se loina mag documentation to raga ma gi treatment gi doctor gi kai loi lei sidagi di ma gi superintendent na maya moigi news hapta na kota na maya ngang na ko dagi di Guinness World Record na reach out to ra Canada mana hai si nang na aham bane 7 time kanona lightning na struck to raga smaina survive to ba zena adoga ma je prize bi ado asing ba magi mapa amsung Roy Sullivan gi mapa ga mama ga na haibada magi ma je nipal lak strike to bane hai aham bade mana chahi tara su matam da mapa ga farm da leiringai da lightning amana strike torok mari lightning berja tarak mare tarak pada mana pai ba yot kano do khoi gi yompak to adogi makhok to ina ta da na makhut ta kitang khak so to ki ado hojiki ni hamba mona ta gi bedu di documentation ta hodamni na Guinness World Record ta yaudre adana magi taret documentation ta hobuze asiji gi oina prize phange
World Guinness Record ki exhibition da Roy Sullivan gi mai gi ranger gi tupi se si ani moina kan tawi ko showcase tawi amana New York ta doga amana South Carolina da lightning na hanjana struck tawbagi anaba amasung magi chronic illness dagi aduga magi depression anxiety dagi Roy Sullivan se adum magi anaba se henjandana masagi sahi 71 years old surakanda mana mathanda magi ranger gi nong maina kapsan jaraga masi mathanda sijagi asi mayamna khwaidagi nungai tabaje sijine hai magi mangonda chahi aduk yam bado mangonda kari phawbono mayamna di adum mingje pangpi da pinaba ko pangkhai da magi nickname thonbi ba ma avoid tawba mina avoid to ki na bu tawini adorgo su Roy magi leiba victim da di mangonda di yamna mentally disturb tawbiduna aduk yamna masa kandana outdoorsman oidana chahi aduk koina ranger oidana lightning na aduk struck struck tawdara sidraba nupado khangba ngamnadana ma masagi chahi 71 da mathanda nongmaina kapsinjara siramidani adi mayamagi wari side lo isinjarage mayamagi wari se mayam nungaragadi like to view share to view subscribe to view aduga Roy Sullivan se lucky oi ba haidora unlucky oi ba haidora masi karino habdo comment ha habiramo nasi lo isinjare